Kajingbam Plie ki board pulet ke East Khasi Hills District but board penyat ya ke Khyrdop ke Khasi Hills Autonomous District Council KHADC kala penlongi ki Nongïalam ke Joint Action Committee JAC na Kyllain polling station bakin thup ya ke Misai la Dongdai but Mausmai ki bakin thup ya atpui tali ki Shong ban shim da ke Senja ban Shong Hapdeng ke Surok ba Shillong Guwahati hapersha ke Khyrdop ke council Kani ke jing Shong Kyllain Myngngor kala long hadian ba ke jing temu jengki ban thom na ke board ya ke Khyrdop kam shem la orlong Kani ke Senjam ke long hadian ke jing yai ke jat na Sherpi sha ke te ke Khyrdop na ke benta ke jing dawa ban pen phai biang ya ke te ki Shnong sha ke motion road MDC constituency na ke Rambrai Jerngam MDC constituency Maria poi ha kani ke jaka ki Nongïalam kila hella pen rem ya uba penyat 6 am but uba pen shngan NCM ki bedai chief executive member but deputy chief executive member ke KHADC. Hinai porsan minit, menau Plie ke gig gitu na Shong. Yang betul, Bow down. Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya